Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Tapkdi. Ubak PT Sokme MLA Barem kum kongsan ulapan pau namar kajingdan musim Chief Minister Conrad K Sangma haka sports kasapoi kapor baki thei lek kai football kajala kisayo alat banyelek kai baki international club. Ubak Sokme ulapan pau yakane haka singi ba open hak pada ya kelumpung lek kai football jongki kinthai kabalah tip kum ka Women's League Football Tournament aja punrio bala penyat da ketra jong ka Shisha Top Town ka Kong Wanri El Nongpior. Yakane kelumpung lek kai layo rak da ka Mopat Football Academy kum ka nam lakdu jong ka Women's League Football Tournament hadim bakal job da saugul la persyak ya kalum siap sports club hakajnya kun ya ka final Hamadan Shisha Top Town kabadan hamulai muro haka khat pratrik unaitung aja punrio Kamopat Football Academy kum ka ladu kalayok khung ya ka song pisa ba arpo hajar tingka bar kabuan baar kalum siap sports club 10,000 tingka lasamru ya ki khusnam simet haka ba ya ka nam top scorer layok ra da ka yarap lang nongrum na kalum siap sports club kanam best goalkeeper da ka Sara Merchang bakanam best player kalalet sakadapin hun lendam baro arngut kidai jong ka Mopat Football Academy hakani kesingikut nalor ba PT Sokme laidon regat langru urang ba snong mulai moro uba SBR ling dot nongpior usketri snong ba PM Nyuta ba Peter Lamare kasamla Wanri ling dot nongpior ka Kong Shisha El Nongpior bat kiwe I could play Pedang Subha you play benda dekat bagi hakani kesini lekai Andai ke bawah kejang play ni belah long kuni ku bagi long akan orang bercingai dari keputusan yang masih kini step ngai teguh kemudian keburam show play sini belah berlong ini kesini kebaik tenat hari gila boy share bukut jangan ini kejelah guy Women's League Football Tournament kebaik gila penyai man kasih sejan dan South Tayo hidung tangguh basyol lagi tim expectation sini kalau kembah nasi power pesan live out lagi tim gituan dan rai sibol lakat dia gajian datang sibol lagi tim but ini arti kita mentah gilang ki bodan dok jadi trash ton hard work jadi perikoi siadu kini katong mentagasi desa sisi nak yang jongi gilang penyanya play ini berarti lagi tim penilai kai bah Naili manan berjani nasi untuk TV dan boy buat seluruh international player. Mau dikit bok dia TV, ikut samla jom beri new trap jadi setiap kejelah menjungi. Dia kena buat ni yang skobha ni aku player chief guest jungi. Madan lambat ni buat PT Saukumi. Nasi dan kita itu padan kita itu dia buat kita tip itu. Di MLA Barem jom mulai konstituensi sini buat dia pelai ke pokok jangi bandar bakni benda ku chief guest hari ni kesi final presiden ba ekor pokok itu Hakajuk kam kan lalai ni prem subhaya irang ba senang badan boram jangi ba HPR lindo ba tim jangi mereka bersekretari senang ba meeting belum ramah dong jom sekeluar Bersibun yang kita buat kau jadi, encouragement kita ay mensen jadi bersih yang ni, buat mentaru kita dalam berniaga ay mensen, ini tournament bah ikut jadi kita dia, bersibun yang kepor kau dah menjadi. Ini pedang subhai buat arti tim, buat ini pedang subharu ibu arti managers team, bah Pila trishtom apa yang ada ni ketong kemudian. Tapi dia sebabnya cepat dia kena kerja kai dan ketua ni jingkran kerja. Kemudian kau ni siapa yang jingkran ma di organizer Wanri belum hi ikut juga kepunyaan yang kena ketong ben. Jadi datang siapa yang jingkran yang jangran basnam dusnam mulai moro jadi. Jadi datang siapa yang jingkran ni chief guest. Jadi datang sedang ya ke football tournament. Step ke bastunat nasional komen menpediang subhai pi baro hakani kan menwan masaki lang ika closing ceremony jangka Women's League Tournament.
Tungin ai kajing ai pediang ka baso stanat ya baro ki players ki manager ki coach ki referee bat ki bawan petkai ki bala penlong ya kani katon ben ka bajak ka bat ka basaiso ku beli shibo ni pi baro na so komen ru ban pediang su bahai irang ba shlong jongi ju i shlong irang ba dong jong ko sok rur ku beli shibo ni pi na benta kajing wan kajing kesan ya kani ka program mentara kajing so komen ka bakrau ngapa yang so bah kerpang ya iba proses di so kumi i XMLE jong ka mulai constituency ibala ai kajing kesan ba kajing yarap yang i hagani ka women's league tournament ba na ai khuble shibo ni pi bangi la sngungu ba phila penlat por banda dekat bangi hagani ka sngi bat shura ban kut ngakwa ban ai kajing khuble ka bakrau ipa imei ihenman jonga ba imama jonga kibaladan hakti kadap jonga menyarap ban kersya ninga nadu kabasdang hadu bakut jong kadi tournament klem kajing yarap bat kajing kersya jong pi ngamla ban setia pen urlang barwei kadi kam nga ai kubleshi bun nadu jonga Ini gue nih. Kini kamde ya kade ke eke ke bang kaye gabastan kate kalongi kalong sem borokoweng lada kaye gabastan kasui untuk henry kini kade kanuksa ka example ka bakia bat ka bakit jengut ba kumno kaye lesem kelaban pensan penhe ilaki quality lengkat ke responsibility naga bentakan ikakam kini de ya sistem nabarin Undai hadian on hagini kislan ke banwan nakalia ki kle ki pa kinuma asuban penya je kan hindai idi ki kun mon sinti ya kan ga kam bat kan nya chpram na koi ke pos ke se koi ke por bat ni kit bok kit wem ti pinang ni am lagi ni dam jusang bat pinang nya chkabat pinang kio na koi ke sis koi ke si bat kumam pi perkat mata pi invite pi kwilanti banwan kumba arho iti lagi dan siko siya kisnam ki banwan ya ke jo fi expect ako banwan soko kata ka di gejing treshtom bat ka jing IT lot ke jong pi khanang bagani ka kam kanya sipram pia ka perthai ka bamanta ni don kilat kelenti kumno ban kamai bat kini ka di kilat kelenti ban kamai on tang kitrai ka jing kamai ru ka lecha kini kinong ilakai aba kira bha kiyo ala ka jong kanong bat kanong ka jong ki kade kajing practice kajing ki kade kajing IT lot kajing ki bat ya ka sat apong kajing ki la ban sai lomba kini kiransan ki barit kumne kanang bat ki bu kadi bat kini chu ki kita kade ka lain kajing ki e ke bok ruang ya baro ki be lai shimanta lu ke yen sem ki persa ki jawa ki beran ni ko por kenum bat baro wangit skamba ublene ban kerku yang akan kini kesini boros ni ada kajing kerku beri istri kejong pelengi dan hang ni apa ketika sisya top town mulai moro kajing pelengi nak yang jong kasisya top town organize ni ke women football tournament futsal hang ni futsal mulai moro ikong bagi belum try jong ketika top town ni kongsi siya belum try bandri belum Koni balong i dong pay dong kmin na balong i di honor jong kadeka futsal kayeng kesen hi barokaway i koni ti ba pinda kumukpa jong kayeng jong jikhe nakabata kayeng kesen hi barokaway pinakarkoy ba pinda dekat jong sasya dekat kayeng kesen bagilabana kayeng sakri nakabata jong kayeng kesen jong kathau imlang salang hi barokaway karlong gabas kodnat nakayeng kagajinong priyo jongi Bakege ke pembenda kalian jongi kalong wa niyo kali ke peta jongi ban yarap ban ai sekam jong blei pada juga po nang ilang salang iban kami ke jingarap kaji kublei ibabul kumurang basno kaji dan ibabul kaji dan ibahep orang badang de po mata
ai ke di shine na ka banta jong isi ka di try jong ka di kamaran ka ba pita khamtam na ka bityau rin kan mat mga pada mesep abang kalawan wi di perkat akan berkat jonga atau iba pita i kong sisya i kong bandri ki lakhat ne ro ma stong bat secretary snok magani ke diga po social media akan nomlong dalong yang uncomfortable awkward disappointed lada ngangwan apa snong ro ba snong umdon secretary snong umdon at kumjo na kaliang jero batong umdon kaciwan kajidan joki ka mesim jangan hamtam ketika benta jongi kami cepat apa kita tahu apa snong apa tahu kita kuat ban i ke mat jogi de kam snong ke pedes ni wapun perba snong dekat bahar dekat batong kita terima nam ta kajing pitching biang snong tahu hi perokoi pedes ni na benta jogi ni ki team atli kebapat sports academy Oi bede kalau siap sports club atli ki team ki bah ni i dia panal ha dengan por benta kemudian lagi membandri bandar lima pita supposedly ki team udah akan ni tournament benta kila community khambun they compare kata mereka mini important kila padong na kalian jong kong bandri langi long komdo la darajar khatang sawu tournament kanya tadi aru tournament kanya lak no taiwe hapa supras dan taiwe ramnya tingwe tim la manusia kila ban yo ya ka ya kan ugono wajing asom ha da kalian jong ikong bandri boleh sibun nam da skotu lagi tim ya ka jiwan simta jong thi ya kan to ya kan ka tournament makanya na ka sisya tau apa ka jing pe jong ba ikong bandri hata jilong priyo wajing hi so tho kani ka sisya tau katul sedang galami bagi semua menbun gila bandi ban sumber bani lakai hata ni ka top ang dia po top ang ni futsal bagi om bui laban tournament gila pun bagi nakaliang di commentary di community di kumur kom pada paling pelong no mata ya ka women football tournament a competition among the girls a competition among the women the bracket hey how do they organize that type of tournament asim dia kata decision an brilliant pelong le ka football kan bracket hey mar ne su ka so thu ka jing dan ga ne kong bandri ajing kuah lagi jingi kalong ya ka ban kentiu ya ki long kumni jingi hamkam ni samna jingi bagin kiu mata hagile football ka football apo bekhala kara jong ki kilthai kalong popular bha mata apo india nge i bha kalong mata kalong kum ki kalong kum ka men ka bagi lam long kilong professional kini ki kilthai ubo mata nang ba bol ka sai dengan main ni jonga ai ga i kalong ba muslim Margam ka street में खड़े कदे कोई street yang ka football lovers bagi beliau ini football agi iba nasokmen bagi don mata gini ki a businessman iban syakmat dan serap ya kanuga klub kama bagi sponsor ini maintain kalau ki pasabar na pada cikin bila ka muslim kan koi gapo bagi women women lang nila to jong kami kaya jini isi yo halat nakali national international kan muslim beda kaum muslim mabling muslim obo mata gidang ki businessman ki balong interested for football kastil long press par khamdam ngi yo no bana kalian jong muslim minister kondot ki sangma nakali ju ro kwa bha bar ki ti ki samla jongi nakali business nakali hakwi ki kamu jam khamdam ka sports ko balong mata ngi hangte po peluru Nomor mata jaka unity, a combination of all the section of the society. Sna to fan angkai po haru puluh na beliau punta menyepikai ya kita World Cup. Kacing ketu na kalian jonga ya ki samla kente. Obrofi arti team na nangi. Lemba social media kita na report mata. Eskan kalong isamla jadi hapan pinstop na nakalian jonga. Apa akan kiu hakalian jonga football. Baru ahi kesong yang ada determination, commitment, sacrifice, persevering. Pada don kam nak kalian juga committed. Anu kam di don kam bandai jumut nganrai, nak kalian juga hadir bagai lekai. Naswa bandai kalian juga kemudian ini lekas buat ini bangkut mata tahun ini apa menan football futsal hangi. Ani yang kalian nak kuasa bah. Kalau kata dia commitment jompi, kemudian as challenge
bagi beliau yang paling kiu selor hapan sacrifice dengan mau bisa melaju hapan sacrifice nak benda kadu kam dari kapan kiu hakin isi utang asokan nak jingdan mahagi maram futsal kajilan futsal kam mulai ini babur ngelong nak yang joki rangba juni nak dari haji di perlok at typo bagi lekai gelong friendship tournament nani mata paramaki gelum paramaki bagi lekai kawai maka gelong bagi rangba juni yang sem juni gelong kumi juni mata hakin isi gelong health conscious ya kajik idan kita kamu sarkar kita kepo bagi lekai ini dari kami dan futsal idan kita pada kita driver taxi dari kita driver paramaki dari family members paramaki gelong dia ia lekai terhadap ibaran futsal dengan ibaran lagi along ke jing kuku berkau nama tata jingdan jing futsal hangle pemulai baju kejelahi berkawai apa is hasil berkawai gimana football ini standar football ground yang berlabah kamta memulai juga dengan sokmen mata gini futsal dalam gini futsal boleh iyo bagi lekai bagi orang praktis kumong bapida mata kalau lagi medan berat But lagi yang dapat isi waktu project lajong to be national international players. Winning yo lekai lapor Europe. Ong banda kan yang jonga lapau bagi lekai agi international club apo jong benda ke Europe lingba England futsal. Ika futsal dan ais mata jing tu ko khrau. Daga benda gitu ko kawan kiyo. Kan urus tu dan kam bagi senang berit idom kam. Mata kali aja gini nang kiu hakiben barok. Itu hak ni kepor mata. Asukan ai borok baknau kam tabe na kabenta jong I Bandri bersih ke kabenta pada organize ni tournament. Bandri long nang ni semat dan segwi bedeki ikna ke hamret. Dan kuat dari aja ki long ko Bandri kuat IPW long seni tournament. Kalau kau beri dia ilang semat nang baik jingkuat ni pandang kiu mata. Mana ketiu kalau lagi sama sultan sama kekei akan yang juga sports nama lagi orang gelong kumpulan mana apa jelas bon hake lagi football lovers bagi yang football akan lagi jelas ada jong saya sih I could play kerpang di atli team that the best team will win bet is champion sayo cash prize betul kekei nakaliang jong bila kekei nakaliang jong ikong country maka jong play nakaliang lagi ngesem jong ikong sisya, mejogi, bapeda, rong basnong, skeprisnong, ramadong, parlok nang liang press, parlok ketuan beli adon kabani, nangi heli kepo mata, yang semua beli kerpu nak mata kani ka tournament, bahkan dia berarti dah jing kerpu dah jing snake jong play. Ikum long hikmat, barem, bahkan di kebenta jengi ngajongi long kum ikpa, long kum ben, long kum kunyi, kirang ba, abang idon haba nak liang jong kunyi kesem. Apabila kalian kesedong, abang samla, di klub ifat, ada benda jengi kalau makin blok teruang. Jika semua kalian juga orang kuat, kot membantu mengajar dengan jingkit blok teruang ini, jingkai berit, nek militi ke domba, kani ke tournament kani ai berhenti, bat ke jing kit blok teruang. Bagi ege mitku kani ai berhenti, dah ke jingkuku, dah ke jing snake, dah jing karjeng play, kuda sibun. Proses minta kita kirtian I mensim yang ini pun samla ini I mensim yang ini dasar yang senang tahu ibu lakukan tu boleh cakap kendan nang IP kejikuat kejikuan pinang lah man sekuri IP berkejik itu bahag jopi boleh indon tapi dan kalian lagi yang rugi keluar IP dan bu IP kejik dua pindan berbor ada jikuat jikia berkejik di bawah kimia baik kimia henti.
Te kejung play college saya ki referee jangi ba tensing kriam ba lucky kriam ki bala penia baik penia renti ia kena terban kumbagalang hadu benta borok kecil kai kalau ia baik renti te ngas kumbahan khot i ba tensing ba lucky ban wan sekhmat begin yo ban ai ia re berit tam hendrai ban sa jeng kan mau Balaki kriam, to, balaki kriam, Brisbane balating, berbentang akhat ia kong bawanda sisya, berdiri try madan, BNI ia kenika award top scorer. Top scorer bertap bontli ki gol hakani ka tournament itai dei yarap lang nongrom na galum siap football club happy Lecha i goalkeeper jong kemapat Sarah Merchant, right? Sarah Merchant. Ai cái nanti. Ta thap ti nam ta jingi. Best player. College hi sa team mau pat baitai dei idapen hon lendam. Tak boleh sibun kong. Tangi thapti nam ta jungki. Tak nam ta jar thapti kan? Lawan penai dia. The captain jangka team lom siap semua wancem dia ke trofi berka cash prize captain. Tuh. Tuh, top team berkait. Tak boleh sibun belum siap. Yang satu.
champion Bapat Football Academy Arhajar Arpon Rio. Hafti Rakhai. The cash prize from Arpo Hajar Vinkar the trophy. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.